Znaš šta, ja gledam to realno, da gleda se puno je velika razlika realno i zapravo, mislim, ja ne mogu ljudima nekada objasniti da neke stvari su moj maksimum koje nekome možda su napola, kuš, ne mogu ja u nogama se natjecati s malim djetetom realno, mene vrlo lako ti prestigneš u snagi nogu, jer, gle, ja sam zakinut za pola, realno, znači ja 50% meni mog donjeg dijela tijela fali, jel, to je to, i tu fali ogromna količina i mišića, i skočni zglob, i koljeno nije razvijeno, desni i kvadriceps je ogromna razlika naprema lijevom. Ali ja sad sve nekako, zapravo, opet mi smo možda krivi za to bili najviše. Ti ako ljudima ne daš svoj primjer, ne istupiš vani da ljudi te upoznaju kao drugu osobu, pa normalno da će stereotip uvijek ostati isti, jer će se uvijek gleda stereotip na nešto što je ružno, to je normalno. Njih 5 neke kretena, ajmo reći, svi su takvi, onda i to je to, Da, znači ima tog dosta u Hrvatskoj. Pa gledaj, ima u zadnje vrijeme, ja nemam problema, stereotip, moji ljudi, moja okolina koja mene znaju me odgovorno, da znaju da radim svoj posao, gdje god dođem, da odradim svoj ljudski, možda nisam presposoban, ali ću dati sve od sebe da nešto odradim, da bude korektno i s moje strane, i to je kako trening, tako je ostalo. Je se promiče dovoljno inkluzija u Hrvatskoj? Pa promiče se, ali ja sam ti radio jedan projekt nedavno i baš sam se zapanjen bio i zato uvijek kažem nekako svi govore država kriva ovo, država ono. Kad uzmeš mjere zapošljavanja i samozapošljavanja propisane, znači koje propisuje Europska unija, ni Hrvatska, ni Bosna, niko. Znači sve zemlje članice imaju iste mjere, de minimus potpora, iste iznose, znači to je jedna financijska konstrukcija koja postoji u cijeloj Europi. Kako onda uzmeš Hrvatskoj 2% je valida zaposlena, ne znam, Austrija skoro 40%. Znači negdje šteka to, negdje nije dobro. Sad, to po meni stereotip definitivno. I druga stvar, mislim da i te udruge koje rade s osobama s invaliditetom jednostavno razvijaju tu svijest, ne znam da li nemaju volje ili ne znaju kako, ali na možda za krivi način izlaze van i oglašavaju, ne znam. Pa moguće da, jer mislim to bi realno i osobama s invaliditetom puno značilo, opet da može negdje raditi da ga se ubaci u neku kolotečinu ko uvijek i to. Da, gledaj, mislim pogotovo danas kad to će sad sve proći, maltene sve će sad biti tehnokracija, tako da 90% poslova u visokoj tehnologiji se obavlja putem računala, mislim ako ti imaš čist razum i zdravu ruku, nebitno ti imaš nogu, nemaš nogu, svi u kolicima, ali ja sam upoznao vani ljudi, ja znam, mi je to bila smiješna scena, bio sam u Harlemu u Nizozemskoj, imao sam neko natjecanje i to je zapravo bio sam gost na Europskom prvenstvu seniorskom za atletičare bez invaliditeta i imali smo natjecanje u sklopu njihove kvalifikacije, baš je bilo brutalno. I došao čovjek kolicima motorni, znači frajer jedva ovako prstima pomiče ili kotačiće da se vozi u kolicima. I tako smo stali prvo priča engleski, tečno kao materinji. I sad pričam s njim, čovjek ima programirsku tvrtku, ne znam, nije da ima 30 ljudi uposleno u Harlemu koji je najelitniji dio Amsterdama, to jest predgrađe. I onda on kaže meni, ne znam, kaže pa meni treba mozak, kaže ne treba me ništa drugo. Kaže on, ja znam zašto nešto treba, moji radnici znaju što i kako. Što i je u principu, on zna što je tržište cijelo, kako ćeš nekome pomoći ili promijeniti nešto. Ako on to zna u glavi, ima taj mindset, lako će on prenijeti svoji radnici što će oni isprogramirati i napraviti.